Nasor yang ngerit dama Joseph namara mabaram mari matia kanan ma Pilate tama Jesus asli jige. Ma Joseph di ma Jesus amudu sawaganaga. So digengip nas ingun agatle nama judagana arana ruerta. Dama Pilate karares perareng be yigaman bagara ma Jesus asli jige nai. Net Nicodemus kerakni isamagi gamet sage ma Jesus na bangagi diwasagi kana ma Joseph toret. Nicodemus digata arom kargorom ni iwa irom sabat ma Jesus asli jige. Kargorom irate sirom ya mamir ni ya malos isaramodem ni rom angat merenga digoros na maruga amaraktam ga da mangriyisem da lewai rama kilogram gana. Desok nga ida ma Jesus aslegige, besayin mu amamir nga nama alos perige. Na yinaong berige nama baulit na kama ingasit nak. Hindak mamu nama Jesus aslegige rogorit, diwara mama juda gana aragarong. Nagglagot na maiwaras yosit, kargos isaray damsos pat ma Jesus manyamasamanan na mukae, dia maetki yae. Nagpri ya maetki, digale amayaras nagi amanyepka aligi. Jayi ya maligi diaskaku ramu anganyepka asligi gemetki. Daptogoret dia masabat be yingarogoret daramu ma Jesus asligi meri ya maligi ingunasa yae glaot. Bra manaruerga amagunaga sanga matadenas togoret. Yaskaku irige sama wonaga dama Maria na ima Magdala, yamet samara maligi geratni, isaramas nama Jesus metki. Dayalu isararut nama dulige na dama ligi arabam. Be yisaya werdamgi, iyingang masirat besage ma Simon Peter. Kanakni ama muda saoga gerakni, ima Jesus asnang beraga mamer, bayawar na yom doartia. Sarara aurangis kaslige na maramaligi. Baka kudrem isaramu igewani. Pengarogoret desampa pita ganak kamu desaoga in meranas binaseng idet iwasaj semaramaligi. In moe diningang sod jisaak kamu desaoga gang dogole mapita bagair gamane. Desagan ger bagan nyembebit sabat kabaulit nak ama ingasit nak kergat nak ni igalilit nak matkaligi sot digaku gamonsay. Bangarogorit idengdeng nama Simon Peter na soraga bagamane damarit naga bagamon sa matkaligi. Desagalu ama baulit nak ama ingasit nak igalilit nak it nak ngat namas Netsabar ama baulit gergit ni isarais pat ma Jesus awuski na it. Yere ama baulit dit ngwat matnanas bebanas nakalilit sanas. Daba maingas itna ama baulit nak sanas. Pengarogoret tenagas kamu desaoga kerakni isamay gair gamane wasagi gamon samat kaligi. Kalurogoret dagamat mayanget. Sot digo kias kaku gunagabarara sa mga muga ainge ima Jesus di bakararanas na maramat nyepki. Wasda ma Jesus gema Maria na ima Magdala. Nasot Desaber dagamu desaung yom, sabinabot dap Maria, diyat mair dalek na maligi bayitnok. Pengarogori yitnok, diyanger iwa yinyam samara maligi. Diyalu ama injoliom, karyom ni, ya maulumin boy, isainit muwunit, nasot ma Jesus asligige. Iyakat muwun et, iyawuski nae, de akni kat muwun et, iyakar nae. Dinsnan bet segi roortia. Rajni, menit binyit nok. Diyagar na yom doortia. Sarara goengis ka asli ge bakaku ngadrem isaramu igewani. Penasor isayamaraman dogorit, diyarong beranas, bayalu ma Jesus yagat mayre. So digaku yarami ma Jesus naga. Dagasnan bet segi roortia. Rajni, menit binyit nok. Mulu au ge ay krak ingit nyimnan yaga. So dia tuats nang, iga dia malat kanaga na wiya yametki. Ba yawar naga roortia. Morga, ngad besanya asli ge dewa nyuar nango. Isanya mu igewani dewa nguri genai. Dama Jesus kawar nagi roortia. Maria. Daya nyem seberaga.
Diyanas yamraman nama judagan arenge rogortia. Rabonai. Iyayi yamangripki atarimini di kamorga. Dema Jesus kawar togortia. Gale nginasangarango, ingunas kaku berdemo sagi mangat mamak. Dapkinak ngeret besage gorabek, bewangi warna rogortia. Aingo di berdemo sagi gumamak dangan mamak. Isage ngumuka dangan ngemuka. Dema Maria na ema Magdala yamet besage ama muda sawangda serangete yamasameng dogortia. Sangalu menges ka. Nikasameng bara na maengirong korkorong ni igamraman seramgi nirong.